tubahaye ikaze ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Kuri uru rubuga mbagezaho amasomo ya gitari. Mutabonye indirimbo mwifuza mwayisaba muri comment. Isomo ry'uyu munsi ni muri akoro ya mi. Mi ikorana na ra, igakorana na si. Sangiza kugira ngo aya masomo agere ku bandi bakunzi ba gitari. Tugiye kubagezaho agaskills ko muri akoro ya mi. Mu gihe ufashe trio na ra, uyifashe ari parfait, na si. Dore uko kagenda. Iyo kari kwihuta, buri rutoki ruba ruri kugendera mu kazu karwo. Ni ukuvuga ko intoki aba ari enye. Agahera kari mu kazu ka karindwi. Agahera n'urutoki rwa kane. Urutoki rwa kabiri mu kazu ka gatanu. Urwa mbere mu kazu ka kane. Agahera. Urutoki rwa kabiri. Urutoki rwa mbere. Urutoki rwa gatatu. Urutoki rwa mbere. Urutoki rwa kane. Urutoki rwa gatatu. Urutoki rwa mbere. Urutoki rwa kane. Urutoki rwa gatatu. Urutoki rwa mbere. Urutoki rwa kane. Urutoki rwa kabiri. Urutoki rwa mbere. Noneho kugira ngo ukamenye neza, ugenda ubara inshuro enye. Urabara ngo 1 2 3 4. Wahereye mu gahera. Noneho ugahera nanone ku rutoki rwa kabiri, ukabara inshuro enye. Inshuro ebyiri. Ukagera ku rutoki rwa mbere, ukabara 4. 1 2 3 4. Ukagera ku gahera, ukabara inshuro enye. 1 2 3 4. Ku rutoki rwa kabiri, ukabara inshuro enye. 3 4. Urutoki rwa mbere. Urutoki rwa gatatu. Ugenda ubara inshuro enye. Urutoki rwa mbere. Ibi bitoza intoki umuvuduko iyo uri gucuranga solo. Reka mbereke aka gakompanyuma murebe uburyo kagenda. Urahera mu kazu ka karindwi ukoresheje urutoki rwa kane. Mu kazu ka kane urutoki rwa mbere. Mu kazu ka gatandatu urutoki rwa gatatu. Mu kazu ka karindwi urutoki rwa kane. Ugahita ufata mi. Ubwo ubigenza utya.
ugahita ujya muri ra, ukongera ukagakora, ugafata si, urambuye urutoki, si, iyi garatoma bakunda kuyikoresha mu njyano za sebeni, ni injyano y'abakongomani. Uko ukubita imirya ufashe amanota: mi ukubita 5 4 3 2, noneho la ugakubita 2 4 3, mi ukongera ugakubita nanone 5 4 3 2 4 nanone, si ugakubita 2 4 3. Iyo umaze kumenyera uburyo imirya ikubitwa, ugenda wongera umuvuduko kugeza igihe wumviye uko injyana igenda. Sangiza kugira ngo aya masomo agere ku bandi bakunzi ba gitari. Murakoze.